Bir kişinin motorluğunu yoğaltması için kısa telefonlarınızın tavuşun sündürüp koyuyoruz sayılız. Biz başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ey Adem balası, bu dünyaya sen güçsüz, yardımga muhtaç bulup yaratıldın. Yaralgı vakıtından o sinem turda koygurttular, boşuldular. Qarında vakıtta niyen ağırlık bilen seni oylap yırttı. Nihayet sen quyoshli yoqdi dunyoga ovoz soldin. Deyip amanda sinali kuchsiz yordamga muhtoj eding. Susaganda suvimni, oshiqqanda rizqimni yaqinlaring yordamidan boshqa olar halla tug'il eding. Shu vaqtda her bir narsa menda senga qiziq ham belgisiz edi. Kerak vaqtda ko'tardilar, qo'lingdan da tutib yirtdilar. Chunki sen muhtoj eding. O'sa borsang da bu holating sendan yiroqaymadi. Nihatligin olg'a ketsang da muhtojligim, kuchsizligim o'zing bilan yana shodladi. Sen men rizqqa da, uyquga da hamon muhtoj bo'ldim. Har bir sifatim ko'ruv, eshituv, yeysa aqlimda sening belgili bir qissa bilangina sheklangan edi. Suv ostida so'lay olmadim, qorong'ida ko'ra olmadim, yol etmichi har vaqtda ishda da bo'lolmadim.
Ни kadar gene akıllı bolsan da, бар sıralarına cevabını da özün gene tapa almadın. Sen gene tügel, adamlar da, başka zatlar da naq senin halindeydi. Ey kişi, bu halini sen özgürte de almadın. Üsteninin hocası da özün tügül ikenin. Boysundırılgan ikenliğini sen nihayet anladın. Turmuş ağışında yaşarga mataştın. Indi oylap bir neticege keldin. Kimsin min? Kim mine şiklegen? Kim boysundırgan da kimge muhtaçsın min? Kim so'ngul zat? Rızıklanmış yaşayamdım. Belki minem bilen aşıtırgan rızığa midir eytetirgandır. Elletenim özü karar kıldım iken mina köpme kulem rızık bilgilerge ikenin. Yok. Belki ediyeniyimdir. Yok. Elle ay bilen kıyaş mı? İsken jil mi? Yok. 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 Alaysa var tiriklikni o'zine gina bo'ysundirib, o'zine gina muhtoj etuvchi zot kimsin u? Bu mahluqat zaif ham vaqtli shag'na yaratilgan ekan, demak zot manli sifatlarga ega bo'larga tegish tugul. O'zi bir niyada, bir kimga da muhtoj bo'lolmay, bu ko'k yerlarni, yilg'a suvlarni, o'rmon qirlarini, cho'llar dengizlarni, g'alam ingliklarin bor etib o'zine muhtoj etganda, kim ularni tartib bilan tutib turar? Men bilgan, men ko'rgan narsalar bularni ishlarga salatsiz bit. Ular bor tabiatgina, ham ular bor damında vaqtlicha. Demak, ul zot mangulik. Varisında bulduğuşu, yaratuşu bulgan birden bir zat, o Allah. Yalg'ishu adashudan qutqarar için Allah'tan bir ilşi Muhammed yaşagan. Ruhi elimde aşa her bir gammeli, iman nuru üçün Allah hizmeti. Hira tav mağarada illahi avaz, Oku ey Muhammed Allah isminden, Kur'an-ı Kerim'ni Allah indirer, Muhammed şanına İslam gittirer. Muhammed ismi anın unutulmaz. Ul büyük peygamber İslam ingaziz doğru yol. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah özü saylağın so'nggi peygamber, Kişilik baxtine hizmet etuvchi, Adillikni yoqlab ul haq din için, Shariatni yoqlab qizg'anmay kishin,
Күпме халыкларны әйдәп ияртә, Аллаһның мактавы аңа ирешә. Кылган эшләре аның игелек, юлын яктыртучы иман нуры бит. Мухаммад исме аның онытылмас. Ул бөек пәйгамбәр, ислам иң газиз туры юл. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям балагал ула бикамалихи кашафат туджа bijamalihi hasunat jamilu hisalihi sallu alaihi wa alihi. Muhammad ismi onun unutulmaz. Ул бөек пәйгамбәр, ислам иң газиз туры юл. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Рахмәт. Рахмәт. Без инде чакырабыз. Беренчедән әйтәсем килә, барыгызга да чын күңелемнән рәхмәт, килдегез. Һәм инде шушы безнең изге Раббигул Аввал айларыбыз мүбәрәк булсын, хәерле булсын. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Ассаламу алейкум, хөрмәтле дин кардәшләр. Хәерле кич, хуш килдегез, мөхтәрәм милләттәшләр. Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә шиксез рәхмәтләребез булсын. Һәм инде Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә чын күңелдән, чын йөрәктән чыккан сәламнарыбыз бара бирешсен иде. Игелек хөрмәтле дуслар, тәвәккәлләп шушы чарага килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Һәм инде әлеге бәйрәмне Казанда үткәрергә без үзебезнең алдыбызда бурыч дип санадык. Инде билгеле булганча, ислам динен сахабалардан күз теләкләре белән кабул итеп алган һәм аны 1000 елдан артык күз карасыдай саклап килгән халык өчен безгә калса бу намус эшедер. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, без алдан ук кисәтеп куясыбыз килә. Бу дини чара гына түгел, дини мәдәни чара. Ягъни без бүгенге кичәбезне заманча мәдәни чара ысуллар ярдәмендә алып барачакбыз. Программада инде мөнәҗәтләр дә, заманча җырлар да, нәфис сүз чыгышлары да булыр иншаллах, ничек кенә булса да, чыгышларның һәрберсендә дә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең берәр сыйфаты, яисә аның тормышыннан берәр күренеш, чагылыш тапмый калмас. Рәхәтләнеп утырыгыз, рәхим итегез безнең тамашабызга. Әлегә хуш килдегез. Мәрхәбә.
saf bulağız, görkem bulur işimiz. Hoş geldiniz merhaba, hoş geldiniz merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin Allah'ım, hoş geldiniz merhaba, merhaba ya merhaba. Rahmet etsin Allah'ım, hoş geldiniz merhaba, hoş geldiniz merhaba. Zilar Şeymar'dan. Rahmetler. Bana şöyle giysek uçlarda sürüp koyan işletesin. Dünya metal. Hürmetli dostlar, Peygamberimizin ismin iske alı bilen köngüller nişkerip gider. Hem şul vakitte onun ismin eytken sayın biz özümüzge ecir savab işley alabız. Ayşina da dostlar, Peygamberimizin iske alının özünün bir edebi de var. Yani onun ismi tilge alınığa biz şunda bana selam versek tağında yaxşı bulur gider. Benim ismimde işitirgen bana selam vermegen kişi ilk soran kişidir degan hadisini isten çıkarmayın. Öyle tağın bir hadis var, onun boyunca kim benim ismimni kişiler arasında iske düşürse, mima salavat aytsın. Bir tapkır aytuşiga Allah 10 mertebe salavat aytır, 10 günahısını yuvar, cennette 10 basqışqa ko'tarir. Endi hadisler boyunca devam etsek, tağın bir sözde var Rızel kardeşim. Kimdir bana salavat aytkanda, ferişte bana haber veredi. Peygamberimizin şunday hadisi var. Senin ümmetinden şunday kişi sana selam verdi. Şu selamlarda ferişteler bana jitkirip tura. Güzelden getirirsin. Mine nindi bereket, yani biz indi garip aytkanda sallallahu aleyhi ve sellem deb qo'yamiz. Endi Tatarchada shulay payg'ambarimizga Allohning salamlari va salovatlari bo'lsin deb aytamiz. Demak, bizning kelasi munajotimiz de payg'ambarimizga salovat bo'lib yongrasin. Qarshi olamiz Saida Muhammadjanova. Bendelerge Allah'da ışandırdın hiçbir şiksiz cennette güreşirde. Ey efendim ismin Ahmet, iyi gelişlisin Muhammed. Ey efendim ismin Ahmet, iyi gelişlisin Muhammed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sine ihlas yaratkanlar tüşünde kuradiler. Baştan sıyıp bitten öpüp imanlarını sıyırlar. Cennetlik ameller kılıp cennette bulsun uğran. Ey
sallallahu aleyhi ve sellem. Bizə rəhmət. Bizə rəhmət. Assalamu alaikum ve rahmetullahi qadrli dostlar. Sizni bek shod bunda ko'rishga. Men sizni chin ko'ngildan Mavlid bayrami bilan tabriklayman. Alloh taolo sizga iymonliqlig'i, esenlik, sog'lik, ikki dunyo baxti bersin. Rahmat.
Ferişteler konsa ineme Düşen ispat rahmet okuyayım Allah'ıma kalbime yardan rahmet okuyayım Rabbıma kalbime yardan rahmet okuyayım Allah'ıma kalbime Seyda Muhammed Canova. Canova. Kızlar sen bu mağlumattan belirledin mi ekan yo'q ekanligidanroq Bilmadim. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam jismiy ravishda dunyoga 7-asrdagina tavob etdi deyman. Lekin onun nurin Alloh Robbimiz ko'pga oldin yaratgan edi. Endi ham payg'ambarimiz nuridan bor g'alam yaratildi. Hali mana Hakimdan shunday bir qudsiy hadis kelar, ya'ni qudsiy hadislar ol Alloh taolaning so'zlari, lekin endi uni payg'ambarimiz Qur'onga kiritmay, qudsiy hadis deb aytadi. Ham Alloh taolo Odam alayhissalomga aytadi: "Agarda Muhammad bo'lmasa, men seni de, jannatni de, xoliqni de bor qilmas edim" deydi. Şundan Peygamberimiz Alloh Teala'ga o'zi uchun gina tugul, ummati uchun, sening ham mening uchun yolvorib duo qildi. Ham so'nggi so'lishunda da ummatim deb bizni yaratib qo'ygan. Ham qiyomat kunida dahshat ham qo'rquv kunida da shafaatchimiz ol. Boradik Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'lacak. Peygamberimizning nuri Adam alayhissalom yaratiluvga 500 yil qolgan g'arishda alhamdulillah deb tavof qildi. Xo'p, Subhanahu va taala unga ushbu so'zni aytganing uchun senga Muhammad deb ism beradi dedi. Şuşu nur Adem aleyhisselamga o'rnashtirilib, payg'ambarlar osha Rasululloh atisi Abdullahdan anisine ko'sha ham endi anisinden Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam osha bor dunyoga taralgan. Assalatu vassalamu alayka ya Rasululloh. Assalatu vassalamu alayka ya Habiballoh. Kechamizni davom etamiz. Xo'shalg'a Saramil Aymuddinov. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli dindoshlarimiz. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. والقدر خيره وشره من الله ولبأس بعض الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله ولبس بعض الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله her gün bu jirde sızılır kanada her gün nurlanıp yaktı yaşını da Ayşe kapılıklar kablap yaşırsa var bir sinişan Kılık Ayşe'ndir ki de eyyebe bilmez İler yazgan bugün Hayda yoğaldı hayda şartlık kötüven Ayşe'ler nese günger sağıştan Var bir sinişan Var bir yaşığa
aşan La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Yaşar ümmetin yurallah Koysasın soyluysa Dişek sındırız Toy balmış yaparsa Koyşak yuvalı Adaşıp olsan Var bir sinişan Var bir yakşığa ışan La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Bek zo'r rahmat. Narbek nazar olsun. Рамил Аймадинов, достlar. Дәф дип аталган милли уен коралында Алмаз Асхадуллин. Бик рәхмәт. Hürmetli dostlar, siz indi peygamberler tarihine göz salsanız, elbette her bir peygamberine Allah Teala türlüçe sınadı. Hem indi peygamberimizin de turmuşuna karasan, bu hadli ağırlıklarga nişik düzdüm iken deyip uylap koyasın. Шынында bir кичкене генә күзәтү ясасак та, Расулыбыз әле дөньяга килгән шук иң зур югалтуын шушында кичерә дип әйтергә була. Пәйгамбәрбез әнисенең карнында вакытта ук ул ятим кала. Аның әтисе Абдуллах вафат була. Шул вакыт фәрештәләр Аллаһтан сорыйлар: "Я Раббыбыз, ул бит синең хәбибең, синең яратканың, галәмнәр нуры итеп яратылган зат, ни өчен аны әле туган шук ятим иттең?" диләр. Урамда малай чакта берәрсе кыерсытса, иң беренче сүзебез нинди була? Әти, Дибез чыннан да әти кеше һәр кешенең дә ул яклаучысы, ул саклаучысы. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әйтә, шушындай кыен чакларда да ул әти дип түгел, Раббым дип әйтсен өчен ди. Шулай итеп, әти җылысын һәм яклавын Пәйгамбәрбез бер кайчан да сизмәгән. Алай гына да түгел, 6 яшькә җиткәч, аның әнисе Әминә дә бакыйлыкка күчә. 6 яшьлек дөм ятим бала. Һәм инде ул үзенең бабасы Абдулмутталибның курамагында кала, ләкин аңа 8 яшь булгач, 2 елдан ансы да бу дөньяны куя. Пәйгамбәрбезгә багышлаган тагын бер мөнәҗәт тәкъдим итәбез сезгә. Каршы алыгыз. Rasulullah namazda ol, başındadır anın taşı. Ümmeti ağlar gözünden yaşı. Ümmeti ağlar gözünden yaşı. Resulullah rozasında zikir eytir sayrı kışlar. Şu kışlardan örnek alıp salavatlar eytir kılsalar. Şu kışlardan örnek alıp salavatlar eytir kılsalar. Es-salatu es-selamu aleyke ya Resulullah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Nebiyallah. Salavatlarga kuşarız, salavatlar bilgenler, cennet işigin aşalmazlar, salavatlar eytmegenler, cennet işigin aşalmazlar, salavatlar eytmegenler. Es-salatu es-selamu aleyke ya Resulullah.
Es-salatu es-selamu aleyke ya Nebi Allah. Es-salatu es-selamu aleyke ya Nebi Allah. Biz yaşayız yaxşıga yurab, qaygılarını tırışabız üterge urab. Bir yazılgan yazmışını bulmuş halda, belki yaşarga kirektir Allah'tan sıra. Rabbim başımızla uzun ömür versen idi, selametlik versen idi. İmanını sakla, ümitlerini vakla, bu dünyada yaşlısın ile. Şemlerin abuzu jilden tügel, el yanar, el süne kişide kügel. Yoğaltılar tabuşları varlaştılar, kaygını da şadlığını da sığmasın ime. Rabbim varımızla uzun ömür versen idi, selametlik versen idi. İmanını sakla, ümitlerini vakla, bu dünyada yaşlısın ile. İmanlı elem, şiirin makbulur idi sağlasa elem. Sağışlarına sabridir top sinemeli, şadlıklarına şükridir husneleli. Rabbim varımızla uzun ömür versen idi, selametlik versen idi. İmanını sakla, ümitlerini vakla, bu dünyada yaşlısın ile. Bu dünyada yaşlısın ile. Татарстанның атқазанған артисті Марсель Вағизов. Biz devam ederiz hem Peygamberimizin turmuşuna күзәтү белән devam ettigәле тагында. Берничә елдан соң, инде билгеле булганча, кайгы ел дип исемләнгән елда терәге һәм таянычы булган абыйлары Әбу Талиб һәм Хәмзәне шуннан тыш әле бик тә яраткан тормыш иптәшен Хәдичәне югалта Пәйгамбәрбез. Инде Мәккәне яулап алгач та Пәйгамбәребезне бик күп мөселманнар үзләренә кунакка чакыралар. Я Расулулла, безгә кунакка кирделәр. Я Расулулла, безгә кунакка кирделәр. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям миңа иң күп изгелекләр эшләгән кеше янына кунакка барам ди һәм ул
Хадиша радиаллаху анханың кабри янына китә. Тагын да тормышның авырлыгы турында шушы фикерне әйтүдә җиткән булыр иде. 7 баласының 6-сын Пәйгамбәрбез үз куллары белән җир куенына кертә. Тагын бер кызы Фатима, ул инде Пәйгамбәрбез вафатыннан соң узак вакыт үтми, шулай ук вафат була. Һәм инде бик күп мөшрикләр Пәйгамбәрнең нәселе өзелде дип тә шатланалар. Һәм бу кайгыларга да, бу үзәрлекләргә дә ул сабыр итә. Билгеле булганча, ислам динен тарата башлагач, аңа чын мәгънәсендә җәмгыяви, психологик һәм физик һөҗүмнәр башлана. Аны мәҗнүн диләр, ялганчы диләр, сихерче, шагыйрь дип мыскыллыйлар. Намаз укыган вакытта аның өстенә хайван нәҗисләре түгәләр. Таиф шәһәренә баргач, билгеле булганча, шулай ук ташлар атып яралап бетерәләр. Шул вакыт аның янына Җәбраил фәрештә төшеп, "Әгәр теләсәң, мин аларга тау, ташлар астына калдырам аларны" ди. Яраланып беткән Пәйгамбәрбез шул вакытта "Мин бит газап бирер өчен җибәрелмәдем, рәхмәт өчен җибәрелдем" ди. Безнең концертыбыз дәвам итә. Каршы алыгыз Ильяс Халиков. Allah'tan sen sevgilisin, kimdir anlı kim gelip kala. Allah yerdeminden taşlamaz, ağır miken şunu anlarına. Nige Resul'e hürmet bilen, Karamir'in yanı kişilik. O bizge sünnetin kaldırgan, dürüst yaşasın deyip barışıkan. Ümmetim bir ol, göz yaşları bilen dualar kıldı. Cihanda var bulan kişilik, dualı bulsun diye yalvardı. Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Resulallah, Ya Nebiyallah. Resulümüzden yanaşa, selam bulsun sana Muhammed. Hak yolunu İslam'dan görsettin, cennette bulsun seninle. İhlastan eyler salavat, yardımız seni tanıtırlar. Yaradımız seni Muhammed, rahimsizge bulsun bu cevap. Ümmetim gibi ol, göz yaşları bilen dualar kıldı. Cihanda var bulan kişilik, imanlı bulsun diye yalvardı. Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Resulallah, Ya Nebiyallah, Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Resulallah, Ya Nebiyallah. Resulümüzde Allah nuru, baldı davul barşa alemde. Şunu anlat yaşasa gidin, bizge amel kılıp her günde. Uylamış şeylik naşar süz, Peygamber layıktır hürmetke. İslam dinin yaklav kılışı, alemdeki barışa ümmette. Ümmetim diye ol, göz yaşları bilen dualar kıldım. Cihanda var olan kişilik, imanlı bulsun diye yalvardım. Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Resulallah, Ya Nebiyallah. Ümmetim diye ol, göz yaşları bilen dualar kıldı. Cihanda var bulan kişilik, imanlı olsun diye yalvardım. Ya Resulallah,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayırlı gün, hayırlı kеш, hürmetli milletdaşlarыбыз, din kardeşlerimiz. Allah'ın rahmeti bilen şuşunday motor kişilerde jıyılıp özümüzün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ni zorlap bizning kişini unutmayışa kelgani uchun sizga da shunlab da chin ko'ngildan rahmat aytasiz kelar. Allah'ın rahmeti mana shu kishilar bizning ruhiy mumimizni, o'zimizning ruhimizni tog'da jilitib bizga madrasa yo'lida, masjid yo'lida yurishga nasib bo'lsa edi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bik suyukli, bik ko'rkam ham bik to'la axloqli kishi bo'lgan. Aning bu dunyodan ketuvi har musulmon uchun zo'r qayg'u. Aning uyratgan shogirdlari yoki sahobalari aning uchun qayg'urib, hatto Madina masjididan da ko'chib ketarga majbur bo'lganlar. Ham kelasi dinchilarimiz ana men akapel najrlarman naf shushaning turunda. Sine gittin, ümmetin şarasız kaldı, bar cihan, karanlık tüsünü aldı. Sine gittin, nursuzlanıp kaldı dünya, Muhammed. Salavat hamsina selam Muhammed. Salavat hamsina selam sen gittin Muhammed. Bir Allah'ın suyuklesi Muhammed. Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed. Bir Allah'ın peygamberi Muhammed. Sine yok deyip yalı hatta şık bir tüge iske ala mümin müslümanlar varsa dürüsler. Ko'rsatding sen to'g'ri yo'lni ixlosdan qabul etdik biz islomni Muhammed. Salavat hamsina salam Muhammed. Muhammed. Bir Allah'ın suyuklisi Muhammed. Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed. Bir Allah'ın peygamberi Muhammed. Eytiniz birleşip Muhammed. Bir Allah'ın suyuklisi kaldı bizge Kur'an Kerim bir Allah'ın peygamberi Muhammed. Bir Allah'ın suyuklisi kaldı bizge Kur'an Kerim bir Allah'ın peygamberi Muhammed. Muhammed. Bir Allah'ın suyuklisi Muhammed. Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed. Bir Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlyas Harekatı Zar. Mengizli rahmet. Rızal kardeşim bilesin mi yok mu? Bizden katlaşışlarımız bit sahne ortunda gana tugul, zalda da otura.
Шулай мені. Әле олар гына Мөхәммәд дип җырладылар, Ильяс Халиковка. Мин аңлыйм нәрсә турында син сөйләгәнең. Анда конкретно шушы юнәлешне, нәшидләр җырлауны пропагандалаучы безнең бик яраткан, хөрмәт иткән хәзрәтебез бар. Шуңа күрә миңа калса, әгәр дә без аны шушында чакырып, бер-ике котлау сүзен дә яңгыратмасак, ничектер бәйрәмебез тулы. Алар әйтүләре дә бар. Менә дини концерт булды, бер имам да сәхнәгә менмәде дип әйтмәсеннәр дип. Хәзрәт Фатихасы кирәк. Хәзрәт Фатихасы кирәк, һәм әлбәттә инде хәзрәтнең котлавы гомумән башка төрле яңгырый. Әйдәгез, аны сәхнәгә чакырыйк. Ибрагали хәзрәт Юлдашев, безнең иҗади дустыбыз, рухи дустыбыз, устазыбыз. Рәхим итегез. Бер-ике сүз белән котлабызлар безнең тамашачылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм җәмәгать. Әйтәсем килә беренчедән бу шара бик мөһим. Ул гел үтми. Безнең даими рәвештә ул Ильяс Халиков әле җырлады. Концертлар оештыра иде, дини концертлар. Хәзер андый концертлар бик күп түгел. Күбесенчә теге дөньяви, дөнья белән бәйле генә концертлар уза. Ләкин әлбәттә монда дини күзлектән караганда музыкасы яңгырый, әйе, аның турында без күп сөйләштек, ләкин бу башы гына халык әкрен генә ияләшә. Мондый җыелышларда кирәк түгел дип әйтергә дөрес түгел. Киләчәктә иншалла өметләнәбез, матур итеп акапелла менә матур итеп безнең барабанда уйнаучы Алмаз шундый матур итеп башкарды. Аллаһ разый булсын. Менә шушындый халәттә үтсә киләчәктә бик шәп була инде бу. Марселгә рәхмәт аерым. Ул оештырып җибәрде. Азан рухи мөмкиннән башладык без. Рамазан айы буе шуның белән мәшгуль булдык. Җиңүче Марсел Вагыйзов молодец булдырды. Тавышы үзегез күрдегез. Субханаллах, инде шушы тавыш илебезгә, динебезгә хезмәт итсен иншалла. Мин инде кыскача гына үземдә бер мөнәҗәтне нашид дип әйтергә кирәк. Сезгә тәкъдим итәсем килә. Кайберләрегез ишеткән, кайберләрегез бәлки беренче тапкыр ишетәдер. Ләкин мин дә шуның белән мавыгам, шуның белән авырыйм. Нишәтәсең инде, дөнья шундый булгач. Кешенең күңеле җырлыйсы килә, мөнәҗәт җырлау һәм нашид әйтү, алар бер дә шәригатькә каршы килә торган нәрсә түгел. Ул нур өстенә нур гына дип әйтәсе килә. Хәзер иншалла кичә Мустафа Атиф килгән иде. Ул мөнәҗәт күп кенә мөнәҗәтләрнең, нашидларның авторы. Мисырдан килгән, Египеттан. Мин дә бер ел тирәсендә шунда укыдым, рәхәтләнеп аралаштык. Һәм ул Камарун дигән, менә мин даими яратып башкара торган мөнәҗәтем бар, нашид. Шул Камарунның авторы була инде. Шуны башкарып китәсем килә сезгә. Камарун дигән сүз ул тулган ай, пәйгамбәребез турында. Ул матур, ул гүзәл, ул тулган ай дип әйтергә кирәк. Бераз гына ханыманда нәрсә дип атала инде. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله أيدك برجلا بيتي قال وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله
وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر 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 وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنوري طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل رحمة بنا شنطي حالتتا شنطي صفاتا نشط تيجانا برشبانا الله разы болсын devamlı болсын рахмет. Причем нашит это не глагол. Рахмат Бекзур, Темиргали хәзрәт, инде менә монда бик күп кешеләрнең сораулары да туган, бер нинди малай, нинди инструмент, нәрсә ул? Без инде бу егетнең исеме җавап бирә башлыйбыз. Бу егетнең исеме Алмаз, инструмент турында әлегә без бик белмибез, бәлки үзе сөйләп китсә генә. Ассаламу алейкум, хәерле кичләр. Ва алейкум ассалам. Сезне чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик исем килә. Инде сез бүген традицион акустик вариантта да иштәсез мөнәҗәт бәйтләрне, нәшидләрне. Булар инде гомуми традицион безнең тавыш белән генә бара, һәм дә Урта Азиядә традиция алып китеп, бөтен дөньяга таралган. Бу дәф инструменты кулланган традициядә бездә бүген яңгырады. Һәм без аны шул дәф инструменты ул ритмик форматны ала бу нәшид мөнәҗәтләрдә һәм biz alsak Orta Aziyani, Garip illerin bik kullanılan bu instrument hem bizde de elbette Altın Urda şığında, Bulgar şığında, Kazan Hanlığı vaktinde bu instrument kullanılan. Dert oltığı dertli, әйбәт һәм файдалы. Ничек нәрсәне аңлата? Моның тәрҗемәсе фарсы теленнән дәф ул түгәрәкне аңлата. Аңлашылды. Димәк, бу инструменттың безнең халыкта тамыры бар, ул безгә очраклы гына килеп кергән уен коралы түгел, әйме? Юк, әлбәттә, без инде хәзер беләбез 20-нче гасыр башында бик күп сүрү булган, Совет чорында динне бетерү булган, һәм инде безнең шул ябык шундый Нақшбанди тарикатларында әлбәттә бу инструмент кулланган. Хәзер дә бар инде ул, ләкин аны бик ачык күрсәтмиләр. Һәм инде монда әлбәттә һәрвакыт өстә сүз торган музыкаль инструментлар ярыймы, юкмы. Ләкин инде бу бәрмә уен коралы ул гомуми булган. Һәм инде Пәйгамбәрбез вакытында да бу инструмент кулланылган. Әлбәттә менә бу хәрби вакытында, төрле чаралар вакытында бу аларның милли инструментлары һәм бу ритмик рисункларны сугу бу инструментта уя үзенчә төрле фикерләр бар инде. Күбесенчә гөнаһка саналмый. Тавыш һәм бәрмә уен коралы хәләлгә кертелә инде. Уйнарга өйрәнү авырмы? Барабаннардан аерыламы, гади барабаннардан? Бу инде аларның шул рамочный барабан классификациясына керә.
Но мен сізге бір айтасым келе. Біз енді электә үк тенгрианство дине болғанда, тенгри шул көп нені ышанған болған біз. Енді дин килу белән біз шул шаман барабаннарын деф инструментына алыштырып, Аллаһ Тәгаләгә талына башладык. Менә шушы мизгелдә бер 15 секундлык кына соло яңгыратып буламы? Әлбәттә. Мөмкин булса. Монда енді основной 3 удар, басовый. Ул инде бас бирә. Һәм уң яктан бармак белән сугыла һәм Курсак сөркенә башлады әкрен-әкрен. Үзәл үзенә кулдады. Машалла, Аллаһ рәхмәт булсын. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Баш киемем турында аерым тагын сорабыз әле. Иншалла біз менә шул бәрмә уен коралын тагын да дәвам итеп үстереп, һәм дә бу классик жанрга безгә бик ята һәм безнең күп әсәрләр, бәйт мөнәҗәтләр, бу инде фарсы традиция һәм гарәп илләреннән килгән традиция, әлбәттә бу инструмент белән барырга тиеш һәм инде безнең бөтен шараларыбызны бизәп торыр иде. Бик зур рәхмәт безнең шарабызны бизәгән өчен. Алмаз дуслар һәм аның дәф. Аның дусты дәф. Ни өчен дәф? Чөнки дәфтәр булган, ләкин дәфтәр сүзе ярамаган шагыйрь дәф кенә. Гел шундый матур интерпретацияләргә керергә генә тора иде минем кардәшем. Без дәвам итәбез һәм музыкаль интерпретацияләргә сәхнәне калдырабыз, каршы алыгыз Гүзәлия.
Güzel dostlar. Allah'ın rahmeti olsun. Peygamberimizге көрсетіліп тұрған құрмет турында сөйлегенде, Ғамр бин Ғас исемлі кіші еске түсті. Нәрсе дегені? Ол айтты, мен ұзақ уақыт Пeygamberimiz алейхиссалам yanında тұрдым, яшадым, дейді, lekin оны құрмет еткенге көре бір генә тапқыр да оның yüzüne көтеріліп қарағаным болмады, дейді. Яғни, әгер де сіз менен бүгін ул нинди иде деп сұрасаңыз, дейді, мен сізге айтып бере алмайшақпын, дейді. Лесім тамамын бір шундай кішкенегіне риваят бар, ол да болса Абдул-Азиз исемлі сұлтан турында. Бір вақыт ол ауырап кетті һәм орын үстінде ята. Бір вақыт аңа Мәдинә шәһәреннән, Пәйғамбәребез шәһәреннән бір хәбәр килә. Шул хәбәрне тыңлар алдыннан ул ярдәмчеләрен чакыра. Килегез әле, мине бастырыгыз әле, торгызыгыз әле, мин Пәйғамбәребез торган шәһәрдән килгән хәбәрне яткан хәлдә тыңлыйсым килми ди. Білесің, тағым, мен бір кішіні білем, ол сенің білем біздің замандаш, енді ол білесің нәрсе деп сөйлеп, мен ғұмырда да қобақ яратпадым дейді. Яғни Пәйғамбәребезден қобаққа түшәбіз қараймы? Қазір келе білеміз. Қобақ яратмадым дейді, лекен шундан соң Пәйғамбәребіз сирасынан үйренем қарайым дейді, Пәйғамбәребіз қобақ яратқан дейді. Шундан соң білесің нәрсе болды менің білен деп сөйлетті кіші, менің организмымда һәм менің көңілімде қобаққа қаратқан мәхәббәті. Көресің сен міне кішінің Пәйғамбәребізге нендей мәхәббәті турында сөйлеп. Бізде міне еребіз енді Пәйғамбәребізді яратабыз деп ем. Міне сен өзің әгер де Пәйғамбәребіздің ғәдәтләрінен өзіңнің тұрмышыңа бір нәрсе алам дейсең, нәрсе алар едің? Білмеймін енді. Бірінші қатынға үйлендіруге болады. Шулай енді біз, достар, өзімізге ашаған, өзіміздің көңілімізге яқын. Бір сүннет деп кіне айтам. Бұнда бит әлі бір сібіләңгіне де ибет кене матурғынаға бір кешерсе бек ибет бит әлі. Как говорится, біздің татар қатындар өзлері дүрт қатынға тұра. Мишет қыздары бишке дей. Дәуім етеміз. Қазір жамағат қыздар түгіл жігітлер сәхнеге шығашақ, сәхне тұтырып жігітлер болашақ. Бик те ауыр жанр. Как раз бишеу болар. Демек, әлегіз шақырамыз сәхнемізге. Илгиз Шайхразиев һәм Саф Түркімен. Izgi Mevlid ayında 12. kişinde Tuğdu nurlu peygamber suyundirip barsında Tuğuşta ol peygamber başın secdege idi La ilahe illallah deyip bir parmağını ko'tardi Merhaba ya merhaba yeryüzün nurga gömdün Merhaba ya merhaba mevcudunu söndürdün Ümmetinden salavat bizge cennet diledin Adaşkan adamlarga doğru yolunu görsettin La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Susanda Amine Nur kızları girdiler Savuttu şirbetine Ağzına birdiler Ağabeyde olmadan Tatlıydı ol baldan Salkın iyiydi ol bızıdan Şunduk susavını baskan Karanlıkna kuap Kildiler ferişteler Sıngıra sökildi deyip Selamlarını ayttiler Doğuşta ol peygamber Başı secdege iydi La ilahe illallah deyip Bir parmağını götürdü La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Merhaba ya merhaba yeryüzün nurga gömdün Merhaba ya merhaba mevcudunu söndürdün Ümmetinden salavat bizge cennet diledin Adaşkan adamlarga
Doğru yoluna көрсәттің Исе мәуліт айында Он екінші кешінде Туды нұрлы пайғамбар Сүйіндіріп барсында Туғашта ол пайғамбар Башын сәждәгә иді La ilahe illallah Deyіп бір бармағын көтерді La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Habiballah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Rasulullah La ilahe illallah 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 Рахмет бик зур. Ассаламу алейкум барыгызга да. Бәйрәмнәр белән сезне, бәйрәм белән сезне. Алдагы җыр алдыннан әзрәк кенә әйтеп үтәсем килә. Әзерләп дип әйттем инде менә. Булган безнең тарихыбызда кызганча каршы бик куркыныч заманнар, караңгы заманнар, ул да булса динне кагу заманнары булган. Ул инде исламга гына түгел, христианнарын да бөтен дини кешеләрне дин дигән төшенчәне гомумән халыкның җаныннан, күңеленнән тартып алырга җыенганнар. Һәм инде әлбәттә ширкәүләрнең крестларын өзгәннәр, мәчетләрнең манараларын кискәннәр. Һәм шушы башкарып үтәсебез килә манара бәйете. Урысча инде монда урыс кардәшләребез булса, плач о минарете. Düşmanlar imanlar
giderler ahirette münafiklar tevhumay giderler. Meşedeyde halklarga meni aşırıp sütmegiz, menin turdan uzgan şakta dua kılmay ötmegiz, menin turdan uzgan şakta dua kılmay ötmegiz. Ilgis Shayxaraziyev ham sof turkumi. Bek zo'r rahmat yigitlarga. Shunada bu bek zo'r xizmat, bu bek og'ir janr. Bir jirni mana shu 5 tovushqa bo'lib jirlov, yolg'izcha jirlov har birisi o'zining tanlanligida jirlov bek og'ir xizmat. Aligina siz Alloh boshqaruvida Monara bayti degan munojotni eshitdingiz. Biz davom etamiz. Xo'sh olasiz Gulnoz G'afurova. Bismillahirrahmanirrahim başlayman tanılasağız münecetni Muhammed ümmeti için yaratgan sigiz cennetni imanını Bızık sözler bilen batma, bızık sözler bilen batıp, özünü cehennemge atma. Dostlar gaybet söylemegiz, gaybetçinin işi harap, gaybet söyleyen kullarga işirmezler Kevser şeref. Bu dünyada tanımagız anadagı matur günlerge jihan malın var da kalır gafil bulmazsun günlerin saadetli bulayım diysen marifetli olayım diysen bir Allah'a yarım diysen o kahirdeki işin gören o günde her gün namaz.
Yürgen şiirim verdi tüm doğup üzgen yine koyda. Allah'a şükür. Yürgen şiirim tuğanıyım, düşte kürsem de fayda. Yürgen şiirim tuğanıyım, düşte kürsem de fayda. Abaviye Allah, yürgen şiirlerim fayda. Yürgen şiirim tuğanıyım, düşte kürsem de fayda. Yürgen şiirim tuğanıyım, düşte kürsem de fayda. Yürgen şiirim verdi tügen doğup üzgen yine koyda. Кешіріп асықпалап, өзімді өз-өзіме кіріп кеткенмін деп айтырға болады. Жамағат, біз дәуам етеміз һәм біздің қазіргі уақытта тағы бір матур дуэт барлыққа келешек әлгі сахнада. Әнилі ұлы дуэт. Жігітлер, сізге де әлгі мәғлумат, әнилі ұлы дуэт. Елегіз, біз қоршы алайық әлі аларына. Сабина һәм аның ұлы Әмир. Bismillahirrahmanirrahim.
Сабина Мизикова, достар. Hürmetli din kardeşler, indigine şara oldursak da bu iş gayet zor шығымдар talep eder. Hem şu vaqtda bizga her daim dinimiz o'sishida yordam eta turgan Tatarning asıl yigitlari yordamga keladi. Bu yigitlar yordam etmasa bugun haligi shoramizdir, balki mumkin de bo'lmasdir. Peygamberimizge bağışlanan kişi uzdurlarının tıp iğaneşisi, Azu kafeler şirketleri hem Tantana Banketler Zалы General Direktörü Nail Şamilullah Galaviyev. O da bugün bizden bilen şuşu zalda bulurga tiyiş. Nail Efendi, sizge zor rahmetlerimizni bildiremiz. Big zor rahmet. Şundan da Tantana'da tugul Azu kafeler şirketleri de ol her vakitler şurada kaynar rizq bilen bizni halkımızdan temin etip turan. Hazır rizqni kaynar kiyi uyingizga olib kelib beru mumkinligi de var. Şuna tuğanlarınızla, yakınlarınızla sindirgesiz kelse, Azu kafeler şirketleri sizge yordam eterge hazır. Mine Tantana Banketler Zалы bunысы indi ayırım ihtibarıga layık. Çistay uğramında ornaşkan gajayip görkem zalga konaklarınızını şakırıp im motor gımbır beyramlarınızını şuşunda uzdıra alasız. Nikah toyu, halal yubileylar, gakika beyramları hem başkalar. Halal meclis alıp baruşular, biz indi yol. Tantana Banketler Zalın kengashi etadi. 8-9-22-42-18 Bo'ldi. Tag'in bir yordamchimiz jamoat Hanski Dom tuzilish shirkati. Hanski Dom bugungi kunda kottejlar sog'liq bo'yicha respublikada lider bo'lib turadi. Tüzügen yurtlarına eligi şirket 5 yıl garantiya beradi. Özlerinin arxitektorlari, tüzüşçileri hem dokument rasmiylashtiruvchilari bor. Öz yurtınız turunda xiyollanasiz ekan, Hanski Dom bilan eligi xiyolingizny turmushga oshirig'iz. Albatta xiyollanasizdir. Endi hurmatli do'stlar, haligi Hanski Dom shirkati yetakchisi Ilyas G'imadovga vaqtlarning bek zo'r rahmatlari olsun. Tag'in bir zo'r yordamchilarimiz haligi chorani uyushtirishga yordam etgan Rubin Grand shirkati. Hammaning general direktori Denis Valeryevich Yevdokimov shunda bizning bilan sizga da Alloh taolaning rahmati ko'p etib yog'sin. Endi tag'in bir yordamchimiz jamoat shunda bizning zalda qonaq bo'lib o'tiradi. Flowers Shop shirkati bizning qatnashchilarga bugun chechaklar taqdim etdi. Oygilga ayrim bek zo'r rahmatlar bizni bildiramiz. Jamoat shuna ko'ra mana shu produksiya kerak bo'lsa o'zimiznikilardan olaylik, ya'mi? Yurtlarda da o'zimiznikilardan soldirib, chechaklarni da o'zimiznikilardan olib, hali tog'inda Tatar musulmon qizining motor bir atributi deb aytganda, G'irzirovda tog'in bir motor atributi yovliqlar da bor bitadi. Bugun yovliq yesi deb aytsa keladi, ya'mi yovliq podshobekasi shulay bizning qatnashchilarimizga yovliqlar bilan ketadi. U go'zalim siz albatta yaxshi bilasiz, go'zalim yovliqlari topshiriladi bugun bizning qatnashchilarimizga. Hem elbette yine dostlar şunday vakitlarda da bizge eligi meydançıkını, plaşatkını bergeni için biz indi halklar dostluğu yurtuna şulay rahmetlerimizni bildiremiz. Bek zo'r rahmat. Endi hurmatli do'stlar, biz birozgina o'zimiz uchun traditsionroq janrga qaytaylik hali. Tatarlarning mana bugungi estrada uchun xos bo'lgan janrga da kichkinagina bir ekskurs yasab olaylik. Bu yerimiz Aniler sizge bağışlanır. Aniler günü tübülünde, eviler de sizge bağışlanır. Uzaklamayı biz Aniler günün noyabr ayında karşılaşacağız. Rahim edip tınlağız. Karşılaşacağız Alina Davidova, bayanda İlfat Şayıkov. Ruxsat etseniz boyonga jırlab ketirgan. Rahmat sizlarga. Talpınır şalında, bonalık
rahmetim Jırımda şalılar Kadrle büzdürgen Min senin jimeşen Kuyenin gül bakşan Nazlı jil solaşan İndi bu jit sende Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden donman İndi bu jit sende Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden donman Bağlarga bar eder nigine bireyim Birden bir bülegim Tuğır yüreğim İde gurqanağat Riza bulşuşuna Özüne atalgan Jırımını kuşaban Kadrle büzdürgen Min senin jimeşen Kuyanan gül bakşan Nazlı jil solaşan İndi bu jit senden Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden tanıman İndi bu jit senden Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden tanıman Buruşmasın anin enkayım oltanım Bar gülün dalanım Oy bilen kıyaşlı Birindi boyladım Uğrulup alırga Jitmedi boylarım Kadrle büzdürgen Min senin jimeşen Kuyanan gül bakşan Nazlı jil solaşan İndi bu jit sende Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden tanıman İndi bu jit sende Min sina sabıyman Gülün nazların Gözünden tanıman Sizге рахмет. Татарстанның атқызылған артист Ильфат Шайықов. Алина Давыдова. Бик зур рәхмәт. Гадәттә, Рүзәл кардәшем менә шушы гүзәлем дигән лейблны күрүгә залда утыручыган түгел, гомумән бөтен кызлар да. Вау! Вау, юк, безнең кызлар бит машаллах диләр. Ай-яй-яй. Шуңа күрә машаллах дип кулакларын тургызып тукта, хәзер нәрсә кирәк булыр дип без әзер торалар. Шуңа күрә бер интерактив булса да ясап булырга бит инде. Әйе. Синең син планшетың анасында подсказкалар бар я. Юк, монда үзендә дә подсказкалар бар. Карагыз әле, яулыкка бәйләп тагында көндәлектә кирәкле дугаларын да урнаштырганнар. Ну, бу салау белән үзелем. Вот бизнес. Аллаһ Тәгалә рәхмәт булсын. Әйдәгез сорау бездән сорау бездән бирем дөресрәге сездән җаваплар һәм инде безгә ошаганнарына яки инде дөрес җавапка без бүләкне бирәчәкбез. Әйе, чыннан да урыннан гына җавап бирергә мөмкин булачак. Төшәбез, миңа авыр түгел. Курыкмыйсыңмы? Мин гади кеше. Әйе. Так, ярар.
Мин монда гына калам. Уйланулары буенча. Әйе. Синен сорау айда мин. Алайса булай әйтәбез. Безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлләмне бик матур исемнәр белән телгә алабыз. Әйдәгез, менә хәзер без башлап җибәрәбез. Әйдә сразу әйтик. Ильяс Халиков, Зинхар өчен. Син беләсең, әйе, шуңа. Син ярдәм ит. Ярдәм итәргә ярамый. Ягъни пәйгамбәрбезне атау, пәйгамбәрбезгә хөрмәт күрсәтелгән матур исемнәр бар. Кем шушы исемнәрнең соңгысын әйтә? Соңгысы дип аларга шиксез, ләкин шушы залда соңгысы булып яңгырата, бүләк шуңа. Димәк, булай инде, әгәр бер кеше әйтә, бер вариантны, аннары әгәр дә башка кеше кулын күтәрми икән, без эшкә хәтле санаганча бүләк шунарда кала. Һәм кабатланырга әлбәттә ярар. Русча әйтикме? Мы спрашиваем у вас имена посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как его называли, как его называл Аллах, сахабы, последователи и так далее. Вы поднимаете руку, мы как подходим к вам, вы называете там что-нибудь, например. Давайте начнем с нас. Наби. Расуль. Или Набил. Расуль Наби. Хорошо. А сен, кстати, білесің, чем отличается Расуль от Наби? Конечно, менің мұнда сері оқытушысы отыра, семейні ұятқа қалдырма. Yok, қошақ айтылар Наби, қошақ айтылар Расуль, а қошақ айтылар ко всем ли? Ярар. Қазір бір башлығы шайтайсың бұлай, енді Расуль, демек... Демек, айтайыз бұлай айтабыз. Наби — это пророки, это все пророки, бүтін пейғамбарлар, олар Наби. Ләкин Расуллар, олар орасында ғына кім, міне Аллах Тағала Расуль, илші деп тәржім айтылар. Наби, пейғамбар деп тәржім айтылар. Кто вот пришел с Писанием, Құр'ан білән, Забур білән, Инжил білән, Таурат білән, олар енді Расуллар. Яғни, бүтін Расулларда Наби, но не все Расуллар, не все Наби Расуллар. Хазреттің оқытышы боласа келгенде шақта. Аңладық біз сені, әйе. Достар, әйе, любой, нейлер айдамен кеткен. Кімтік, демағат қышқырып айтсаңыз да бола. Расуль, Наби, тағын вариантлар бар, қолларын көтеріңіз. Вообще, пейғамбарыбызға нешік мұражаға дейттілер, как обращались к пророку Мухаммаду, как про него говорили. Әйе, исімігіз? Василя Хабибім. Хабиб, Хабибуллах, яғни Аллах Тағаланың сүйіклісі, яратқаны. Болды, алайса шу айтамыз да, бұнда бір, екі, бітіріп қойыңыз деген. Мен де просто уже санарған қамын. Амин. 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 Шанышлы. Шанышлы. Мухаммад. Верный. Бір, екі. Ладно. Ладно. Так, әйе? Башир. Нешек? Башир? Башир, яғни шатландырушы. Бар ма де нәрсе? Бір, екі, ладно. Так, мұна бек көп көтерелер. Муби. Как? Би, что ли? Юг, такого точно у нас даже нет такой. Так, мұна мұнда Рүстем әфенді нәрсе деп етер екен. Халид. Халид, шыннан да, әйбәт. Халид. Так. Хамид. Хамид принимается, да, принимается. Кому Хамид там? Хамид. Прям да там кул көтерелер. Ғафу ит Хамид, мен амналы айданып келейм да. Шоның білән... Алейкум, Мухаммад Амин Ахмад. Ахмад, мол, наконец-то. Бір генә мезгіл мен көрем. Зикр Ахмад. Бір, екі, так, ладно, бітмәді әлі. Кім көтерген еді сіз, ялғышмасам? Әйе? Мухаммад Ғали. Мухаммад Ғали, yok андай айтушы yok. Қадыр, сіз Аллах Тағаланың исемдерінде... Жалғат Аллах Тағаланың исемдері білен бұтамын. Әйе, мінем да апа. Маликул мульки зелали вәл икрам. Субханаллах, машаллах. Тұрып басыңыз әлі, пайдаңыз алғышлық әлі бұл апаға. Это абсолютно неправильный ответ. Ол біздің ең матур күлмәк номинациясында жеңушіміз. Бек зор рахмет. Бұл ақыры... Рауф. Бұнсыда Аллах Тағаланың исемдері отауға көшмәдіңіз? Әдегіз прям пайғамбарымызға қоғалышлығына. Болды, тияққа барып кейді, шунасын береміз. Ішке қәлі... Ильяс, айттық бетіңде сізді тұрып, Мустафа. Бір, екі. Дегенде бір қыз көтері, конечно, ладно. Хабибуллах. Хабиб было. Ага, болды. Так, мұнда... Азиза. Азиз, ну, олай деп... Нет, давайте поконкретнее. Конкретно. Назир, предостерегающий. Әлбәттә, қабыл ителә. Тоже Аллах Тағала қоғалышлы енді мұна көбірек. Юг, дұрыс. Әйе. Ишек? Ахир, последний. Ну, как по-другому? Ахир, как по-другому? Ну,
Последний. Сейчас, может быть, здесь скажем. Sizin fikriniz var ya, qaraymi? Abu Qasim. Abul Qasim, Qasimning aytishicha da 1, 2. Әйдеңіз ұқтағыз, мұнда фотографлар да бөлек аласылы келе, әйе? Jalil Kabir. Aslında muhtemelen isimlerine kırmayacağız. Так, bu da kırı. İmbelek koysa şu. İmbelek kız bala bulsa. İbn Abdullah. Evet, dürüst bir karşı kelip bulmuyor. Benim sayın karşı kelip bulmuyor. Sıfır aksik malumat. Burada sizinki... Aha. الرحمن الرحيم الملك والقدوس. Ay maşallah, subhanallah. Sizin yanlarına oturup dururydum. Apa, kitesim var. Demek, Marcel, buldu mu? нешек санайсың, қолдар yok? 1. Yok. 2. Сұқтағыз, міне мұнда тамыры бар. Siz kol көтеріп үлгірмес кіміз жамаған? Muhammed'le bir kişi de etmedi. Мұхаммед дейді. Yok, oluşlayda İsim, әйе, İsimlerde kabul edilir. 1. Okey, olup bu ahır. 2. Tamam, bu size yetik Allah Teala'nın 99 ismi var. Maşallah, büyük zor rahmet sizge. Hem? Çık. Nur, alemler nuru. Kabul edilir mi? Kabul edilir mi? Рахматул аламин, әйе, андай нәрсе бар. Бурхан? Просто так, окей, Google. Бұл да. Әйдеңіз сразу айтамыз да, вообще көбігіздің варианттары дұрыс түгілдір. Біз енді қабыл еткен болдық қой. Дұрыстарын қабыл еткен болдық, әйе, достар, анда дұрысыңын айтканда бик көп. Печать всех пророков. Бүтін хат Сен бітірмәл, біз бит әлі тамамламадық. Андан соң айтерсің білгендер. Демек, соңғы сөз сізнікі еді. Нұр, ғалемдер, нұр етіп яратылған. 1. 2. Қызлар едегіз еді. Слушайте, бар, мұнда тұрмыш бітеші біле келген шуға көре. 1. 2. Китап ет. 3. Аллах тәлі рахметі болсын. Болды, Аллаға шүкір. Әлегі мәселені еуіп қойдық. Біз же девам етеміз. Әйді тігізін тігіде сөйлерсің меңа өзіме гіне. Яқшы ярап. Тұрмай қалдық найым. Енді құрметті достар, концертті біздің девам етері керек. Олайса, Гүзелімді бетінде исімі гіне, Гүзелім анда бетінде көбірек бүтінсін салауат іштей. Гүзелім, міне, яға біздің еулықлар, шулай, бүтінісі бетінде салауат іштей. Салауат, тіге бетінде салауат. Енді достар, құрметті достар, білманың нешік жырларға уақыты қаладыр, ләкин едегіз, біз анда қазір сәхнаға шақырамыз. Қаршылығыз, салават, Шаймиев деп айтасыз келе ешқана. Леке шулайды, Салават Меңниханов. Қаршылық айтысылар. Sana güzel
bir günü kılgan da benim işim başlana dumandan. Salavat, Münne Hanım. Bek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar. Mana biz baxtni ikki dunyoda izlaymiz. Ham endi bu dunyoda jannat u anining oyoq ostida deylar. Ham endi birga chaqirasam kelar. Go'zalim ani. Rahmat etib qarshi olasiz. Xayrli kishlar barimizga da. Zalda o'tirishi barliq anlarga bag'ishlang bejirimni. Rahmat quvvatli Quyosh kabi nurlanima bag'ishlaysan kelajak bana sening yonda shaqshini yoqtirgasin borir yo'limani sening yonda shaqshini yaptırmasın bağır yoluna oldum ki gençlerin bir yere yuvadırma her şan özüresi sosyaleme bulup yaşayani devam edip demek dilini
Güzelim dostlar. Бик зур рәхмәт. Рүзәл ачыламы, бу җырны тыңлаганда күңелләрем нечкәреп китер, шуңа күрә шәхси мәнфәгатьләр буенча кечкенә генә бер эшләп алыйм әле. Миңа түгелдер, надеюсь. Сиңа түгел инде, үземнең шушы залда әнием утыра, шуңа күрә. Чынлапмыни? Алкышларыгыз җәмәгать, бик зур рәхмәт әнисеңә барысы өчен. Исеме ничек, Марсель? Нур иясе Нурия. Нурия, рәхмәт сезгә бик зур шундый алтын җегетне дөньяга татар халкына бүләк иткән өчен. Тукта, мин сиңа түләмәдем дә. Юк, мин аны бик хөрмәт итәм, ул теге әнисенә тагын форсат әллә була әллә юк. Бик зур рәхмәт. Инде җәмәгать хәзер сәхнәгә чыгачак безнең җырчыбыз да ике бала. Әнисе, әнинең һәм әнинең балага булган хисләре турында булыр киләсе җырыбыз. Алина Шәрәпҗанова. Татарстандан артизан артисты Алина Шәрәпҗанова.
Bilirsen Marcel, Allah Teala'nın şunday ayeti var. Suresi, Nasr suresi, Yerdem suresi. İde ca'a nasrullahi vel fethu ve ra'aytan nas yedkhuluna fi dinillahi vece. Görürsün di Allah'tan, hoşan Allah'tan sana yerdem kilse görürsün di kişiler türküm gavam halk bulup bütünüsü dinge İslam'a kilirler di. Hemen şundan da belki mene şundan da Allah Teala'dan kildi bitu yerdem kişiler İslam'a kilerler. Lekin bizning tinglovchilarimiz boshqa yerdan kuta turganlardir. Balki bu konsertni tezroq bitira olmaslarmi ekan, yerdan qo'ysak kelar ekan deb kutib o'tiradi. Do'stlar, birsini aytganda biz o'zimizda o'tgan hozirgi tayminni qisqartamiz. Shu ssenariyda bizning hozir endi ko'rasiz biz planchalarsiz da chiqamiz. Lekin bizning artistlarimizni tezroq chiqarish uchun hamma hurmatli do'stlar, biz O'zbekiston bir artistimizni sahnamizga chaqiramiz. Tadaristonning xalq artisti İlsaf. Hayırlı kış. Bayram bilen. Müzikada olsa canına bitirin. İsen sağ olun. Balalarımız sen sağ olsun. Hepsi yaş, hepsi ay. İsekler canım.
Yaraymiz, elden yaramı, yarayma. Tırsan xabar sizə İlsaf. Allah'ın rahmeti olsun. Hürmetli dostlar, alaysa ve tağın bir jir bilen bitirəsi kile. Bu indi jir gana tugul, bu birinci şiratda salavat. Salavat bilen erge konsertimizne şul rəvişli motor akkord bulup yamarasın. Peygamberimiz ayta, meni iske alığız, Allah Teala sizni iske alır deyip. Sizni veremiz Tataristan'dan on kazanan artistler Marcel ve Alizike. Saflar fayda bulsan da aşk tutulur cennetlerine kapkaların aşkında Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sen önünde duruyorlar bari salavat edip Allah'tan ecr savabı alayım Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu aleyhi ve sellem Hürmetli dostlar, büyük zor rahmet tabii konsertga kelib, şol rəvişdə bizning payg'ambarimizni ulug'lab o'zingizdan da dushqirtganingiz uchun ham biz eng zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Albatta birinchi shiratda bizning yig'inishchilarimizga, Tontana Arzu kafelar shirkatlarına, shunday Qanskidom shirkatına, chechaklar bilan bizning qizlarni, yigitlarni suyindirgan Flowers Shop kibitine ham albatta endi Rubin Grand Kazan degan shunday motor shirkatga da vaqtlarning rahmatlari bo'lsin. Ham eng zo'r rahmatlarimiz albatta mana shu kishilarga jamoat bular vaqtlarini fido qilib, ijodlarini bo'sh vaqtlarini fido qilib keldilar.
Bu Алар гына түгел, булар да хөрмәтле дуслар. Инде чыннан да без сезгә зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм инде Аллаһ Тәгаләнең кушканы буенча яшик һәм инде пәйгамбәребез өммәтеннән булып кыямәт көнендә күрешергә язсын иншаллаһ. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Я Раббым, Алла безгә бу дөньяның да яхшысын һәм ахирәтнең дә яхшысын насыйп әйлә. Рәхмәт сезгә бик зур. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Киләсе очрашуларга кадәр. Әйдәгез, булмаса бер алкышлап алыйк безнең артистларыбызны. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Сезгә дә, аларга да. Hurmatli millatdoshlar, шушы Ruhimon konsertini uyushtirib chiqqan yigitlarimizga, Marsil Vagizovga, Marsil Ahmadullinga, Vali Fazli Ahmadovga, ham shunday ijoddosh do'stlarimizga chin ko'ngildan Allohning rahmati yog'sin deb aytasimiz kelar. Yigitlar, Allohning xayrli savatida bu ishni butun Rossiya bo'ylab davom ettirgan nasib bo'lsa edi. Amin. Amin. Assalomu alaykum.